namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, of course. Hey, namuhla ta khela the twins man. Hey. Loko suka nyimpi mpela le makhwayeni le man. Yo, so kasonto of course at the 27th of March I was mentioned kwalano by Malome Ray Stylist. Runfuka ntlo kon kumogo ku busy. So I was mentioned eka video leyi nga fika post by manager Philani, as you can see where I wrote yamagaza isukile. Yamagaza isukile futhi the twins TTTV is the twins, okay? So we're going to the twins lewe vateva kuna mathuni yan'wana, okay? Mina ni favor lama ka Bongeni team na Tom vinyi va xigaza eJoni vele Philani mina so mpfula ni vona okundleka yini la before mpfula ku na nhlamba hinkwayo la there is no other way ku hala xi nga ta xi endla mina there is nothing I can do kahle kahle leswi ni nga ta swi vula. So lo the twin lo n'wana I mathwini lama n'wana lowa na lo nga laha so swi kombi na ku maybe hamba lo ditlimiti hamba lo biwa lo n'wana wa xa white la so lo hangutwa lo I ri mi ri two mi nge hi tsandzeni so lo a ri ku challenge twin lo n'wana va kha va challenge the twins lava n'wana hi va tivaka ndele lo n'wana the twin kwate ku dlana ka tshama hansi ta zama ku identify ku hi win bara va bayisanyana the twins lava n'wana so a hi voni ni ya mahlweni vona ku endleke yini va tlhela lo skipa va tlhela agora mesmo oh ya sandle swonele lo n'wana vocal xinankano muzi na Timothy ya Timothy lo n'wana ya lo a ri busy no ya lo a ri busy no putsegwa ri tu rini mina guys there is no other way ta ku naredisa ku yini mhaka mara as you can see The cheese with the cheese. don't know what is number 2 ora anda mabodelo kuyo kulamulwa guys kuyo kulamulwa mhaka yale yi clear ka hana xin'wana nga ta xi vula mhaka yi ve clear tanihileswi swi mi nga swi vona kwalano hayi guys mhaka yale leswi nga fika swi humelela mina ni to swi yini there is nothing much I can say mhaka yi ve clear as you can see so a va bowangi bodleni na hayi ku ve ku postiwa le ka the twins le ka page as you can see va tsala ku putsaka bana mina hi bodlela a nga ta ba as you can see leswi nga fika ku tsariwa swona kwalano so already mhaka yaleyo month na yi sukela ku nyimpi ya kona ho vona se kusuke nyimpi kwalaha mara the twins a swi tikombi ku ri vanhu va tinyimpinyimpi ngopfu mara va kombisini khale a va ri ma-savage but a ku ri vanhu va tinyimpinyimpi ngopfu a va ri peaceful na loko hi kha hi languta initial lowun'wana the twin lowa xikipa xa white ya ana nkanu luwa the twins wa lava n'wana vo ka va nga dumangi and stuff like that so hi leswo guys loko ri amukela ndzhaku swi ka banda kombela mi tlika subscribe.